Bos, review kereta saya, bos. Hebat sangat ke kereta awak? Bolehlah, setakat produk macam ni. Brother, tak payah nak kirik sangat lah. Sama je level. Sedang keluaran kebanggaan Malaysia yang memegang gelaran The People's Car. Reka bentuk sederhana, mampu milik, praktikal. Niat asal untuk kegunaan seisi keluarga. Tapi kini menjadi modal auto show. Proton Saga, DIM guys. Wow, ada style. Dengan enjin 1.3 liter Campro IAFM, 4 silinder double vacuum fuel injection, open port HKS, gearbox baru, wayar Maggie, hose baru, tapi quality king. 5 speed transmisi manual, engine bay full repaint fluorescent green, warna tak ketara sangat. Dengan 120 horsepower, custom hood, top speed dia. Setakat 200. No problem lah, bos. Nope. So guys, kereta yang diubah sesuai berdasarkan konsep drag. Kereta ini pakai spoiler 16 inci, disc brake depan, drum brake belakang, suspension luar nak mampui, setting gempa bumi. Kereta full repaint Semco Blue, dah pasang side skirt, front lip, lampu depan custom, fog lamp ada ring LED, lampu belakang albino, ada back visor, ada spoiler, bonnet belakang, jadi store penyimpanan. Polah. Dan yang paling penting sekali, tak ada tinta. Confirm tak dicurigai. Bro, seat belakang mana ah? Buka lah, bos. Ringan sikit kereta. Lebih laju berapa ah? Ada lah. So guys, kereta yang telah menang beberapa piala auto show. Kereta ini, door panel warna putih, dah pasang roll cage bar, garang. Tapi ada hiasan yang tak berkaitan. Pelik. Bengong warna hitam, glove box depan. Banyak harta pusaka. Dah upgrade Android player. Okeylah, janji function lagi. Pakai steering quick release. Geram aku. Horn apa bunyi pun tak ada. Defi meter 3 beradik, tembak lantai. Satu lagi RM1. Switch gantung-gantung menyemak, tak function. Extractor exhaust 4-1. Custom straight pipe. Power window naik turun pun tak boleh. Hai, inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review kereta seterusnya. Selamat ke kereta ni atas jalan? Saya dapat awet, bos.